Dostlar, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менің арнамда жаңа видео. Arkadaşlar merhabalar. Bugün biz Kübra Hoca'yla İstanbul'u gezeceğiz. Benim kanalıma abone olun. Biz Kübra Hoca'yla Türk pizzasın bu tavuklu pide ve kıymalı börek yemeye geldik ve limonata. Kübra Hoca. Dostlarım hazır. Türk pidesini üretip olamın. Bizim olanımız bozulgem. Türk pizzası. Beğendin mi? Afiyet olsun. Güzelmiş, teşekkürler. Bu Topkapı Sarayı. Biz қазір соған кетіп бара жатырмыз достар. Сұлтан Сүлейманның билік еткен сарайын көруге бара жатырмын. Сіздерге кейін барлығын түсіндіретін боламын, видео салатын боламын. Biz Kübra Hoca'yla Topkapı Sarayı'na gidiyoruz şimdi. Şimdi beraber gezeceğiz. Evet. Muhteşem Yüzyıl dizisi burada çekilmiş. Великолепный век, yani Sultan Süleyman kinosu o жерде түсірілген. Қазір барамыз енді. Бұл жерде адамдар өте көп, себебі бүгін сенбі, демалыс күндері өте көп болады. Dostlar, мен Topkapı Sarayı'na кірдім. Бұл жерде адамдар өте көп, демалыс болғаннан кейін осы жерге келген Topkapı Sarayı'na. Тағы да Копилкама, тағы да Стамбулдың көрікті жерлері қосылды, Topkapı Sarayı. Шетелдіктер өте көп, әртүрлі шет тілдерінде сөйлесіп жатыр. Өте керемет. Қазір енді Topkapı музейіне кіреміз. İçine кіріп бара жатырмыз. Şimdi içeri giriyoruz.
Бұл жер Кара Мұстафа Паша көшкі. Яғни Кара Мұстафа Пашаның павильоны екен. Мұстафа көшкі деп жазылып тұр. Практика жасайын деп адамдар тауып жатырмын. Олардан сұрап, қай жерде тағы барсам болады, қай жерге түссем болады, мені фотоға түсіріңіз деп. Жалпы қызық практика жасаған. Бірнеше өзге ұлт өкілдерімен танысып сөйлестім. Өте қызық практика болып жатыр. Бұл жақта адамдар өте көп, сол себепті ұзақ очередь. Жерде сағаттар орналасқан, неткен әдемі бар. Осман империясы кезіндегі, сол замандағы 10-ші ғасыр сағаттары. Қазір басқа да музейге барамыз, бірақ жер өте әдемі. Kübra Hoca, şimdi Üsküdar'a gideceğiz. Topkapı öte әдемі болды. Kübra Hoca bana söyledi, bu Gülhane Parkı, bu Gülhane Sayabağı. Şimdi biz Üsküdar'a gideceğiz. Doğru mu? Evet. Biz Kübra Hoca'yla çok güzel sohbet ettik. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Gözde bana çok güzel şeyler öğretti. Ben ona güzel şeyler anlattım. Evet, aynen öyle. Bol Türkçe pratik yaptık. Evet, Türkçe pratik yaptık. Bana da iyi geldi. Ve şimdi ben çevireceğim Kazakça'ya. Benim abonelerim için ve akrabalarım da hepsi beni izliyor YouTube'da. Hazır biz. Herkese selam o zaman. Sizlerге сәлем жолдап жатыр. Біз қазір Üsküdarға барамыз. Kübra Hoca бүгін маған көп нәрсені үйретті, барлығын түсіндірді. Біз керемет уақыт өткіздік. Енді қазір біз Gülhane паркынан Üsküdarға қарай жылжитын боламыз. Сіздерге сәлем жолдап жатыр. Мен де сіздерге Түркиядан сәлем жолдаймын. Айтпақшы достар, бүгін мен үшін үлкен практика болды, себебі біз Kübra Hoca'мен тек қана түркше сөйлестік. Және де мен үшін де түркше практика жасау өте қызықты. Және де ағылшынша, себебі Топкапы сарайындағы туристердің барлығы өзге ұлт өкілдерінен келді. Және де олармен мен ағылшынша сөйлестім, таныстым, олармен фотоға түсірді. Керемет болды. Kübra Hoca sizi. Kübra Hoca'nın Mandoğa geldik. Şurası, şu gördüğün iki minare var ya. Evet. Orası Mihrimah Sultan Camii. Mimar Sinan'ın başyapıtlarından bir tanesi. Sonra şu tarafa da. Burası da şu arkadaki. Yine iki tane minare gözüken. O da ya Valide Atik ya da Valide Cedid'di, ismini
tam olarak hatırlayamıyorum ama ikisinden bir tanesi. Tamam. Sonra İleride bir tane daha Kuşkonmaz Cami var. Onun da hikayesini birazdan anlatayım. tamam. Hazır bizge Kübra Hoca осы мешіттердің тарихын түсіндіретін болады. Ve şimdi sahilde biraz yürüyeceğiz. Kız Kulesi'ne doğru. Kız Kulesi'ne, evet. Kız Kulesi'nin oraya kadar yürüyeceğiz biraz. Şu an Kız Kulesi restorasyonda ama Evet. olsun yine de uzaktan görmüş olacağız. Ya, Kız Kulesi yani Девичья башня қазір реставрацияда, бірақ biz onu көретін боламыз, яғни ал қазір biz sahilde, яғни теңіз жағада, Азия жақта biraz серуендейтін боламыз Kübra Hoca'мен Босфордың Азия тарапында. Жаңа Мадодан шықтық. Қазір бізге Kübra Hoca Kuşkonmaz мешітінің жами дейді түркше. Соның тарихын айтатын болады. Biz geldik mini. Hazır sizlerge көрсететін боламын. Şimdi bana anlatacaksınız değil mi? Evet. Tamam. Kuşkonmaz Camii'nin hikayesini anlatacağım. Tamam, sonra ben burada çevireceğim. Tamam. Yani sizlerge аудармасын жазатын боламын астына. Sizler de onun tarihini tanısатын bolasыздар. Bu caminin adı Şemsi Ahmet Paşa Camii, normal kendi ismi bu. Ama halk arasında Kuşkonmaz Camii diye biliniyor. Hikayesi de şöyle, dönemin padişahı kuşların camilerin tepesinde olmasını sevmiyormuş. Kuşların o camilere konulmasını çok sevmiyormuş. Çünkü güzel bir görüntü olmadığını düşünüyormuş. Bu yüzden Mimar Sinan demiş ki öyle bir cami yap ki kuş konmasın. Kuş konmasın. Zaten hani gördüğünde de fazla kuş konmaz buraya baktığın zaman. Sonra Mimar Sinan da öyle hesaplamalar yapmış. Ve yaptığı hesaplamalar doğrultusunda da hani rüzgarın yönetimi artık kendisi nasıl bir hesaplama yapmış bilmiyorum. O hesaplamalar sonunda bu cami olmuş ve bu camide de gerçekten de kuş konmuyor. Ne güzel. Ve Mimar Sinan'ın muhteşem yeteneği, muhteşem zekası da bir kez daha bu şekilde görmüş oluyoruz. Ne güzel. Teşekkürler Kübra Hoca. Güzel. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.